One lap till we go green. Line up on the right side. The estimated SOF is 3,295. Pit road is closed. It's competitive out there. Head down, stay sharp. Still waiting on 2 cars to grid. Seconds. Waiting on the final car to grid. Seconds. Everyone's gridded. The track temp is 35 Celsius. The air temp is 24 V6. Rolling start. Get ready. Follow car number 2 in the right column. Safety car speed is 86 kilometers per hour. Jetstar 2, car. Catch up to car number 2. Catch up to car number Jetstar 2. 2, car. Get ready. Going green. Pace cars in. Start up nice and neat. Stay out of trouble. Green flag. Green flag. Right side. Keep it Go left. steady, still there. Still there. Hold your line. Hold your line. He's still there. Rate's clear. Clear on the right. Front is Posey, car number 5, A license. Their rating is 4.5. Okay, Gustavo, is the start. Congrats with your career. Right side. Right. Clear, right side. Clear. Car on your left. Left side. Clear on the left. Still there. Left. Left side's clear. Stay on the left. Stewards To your are left. about track limits. Keep it between the lines. .47.
It's fast. We need fast right now. Okay, Gustavo. Next car is car number 11. C license. Their rating is 2.8. Don't let this car distract you. Forty-three point 356. Okay, Gustavo, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Forty-three point 231. 75 left to city. Down to 10th position. Behind is now 0.8. The gap in front is now 0.7. Stay between the lines, please, Gustavo.
Just hit the fastest lap. 42.183. 42.868. That was your fastest lap of the session. Halfway home, fuel's good. On your right. Right side's clear. Clear. Cut the track. Keep it nice and tight. Left side. Hold your line. Keep digging. Hold your line. Hold your line. 44.305. Keep it together. Hold your line. Still there. Left side is clear. There on the left. Car ahead is car number 8. Their rating is 4.0. Okay, you start up. 5 minutes to go. 5 minutes left. The leader just did a 42.469. 44.196. Alright, Gustavo, keep an eye on the pressure. Make a mistake.
flag. One to go. Last lap time was 1:43.85. Okay, Gustavo, half your fuel left. Right side. Right side clear. Clear. Another cook warning. Keep the tide open, please, Gustavo. Right, the guy ahead of us is Johnson, car number 6. Their rating is 4.3. Seventh position. Just There's the finish. flag. Well It's done. over. Great job, driver. Ô, mano, e agora? Agora tá saindo, né? Não, falei, eu segurei até o final, velho. Segurei até o final e deu dive no final. E eu passei o cara limpo. Entendeu? E aí o cara não aceitou e eu parei o carro agora aqui, ó. E ele veio, chapou e me deu 4x. De propósito. Ou seja, eu vou reportar. Ó, o cara
cara não sabe perder, pô. Olha lá. Não sabe perder, tá parecendo o Igor Pires, caralho. É isso que eu falei. Olha lá o que ele faz aqui comigo, ó. Dondrolete 2. É, ué, igualzinho Igor Pires, caralho. Sai perder. Zé Boceta. Ai, ficou bolado. Tomou o divezão. Não aprende. É, mas aí chegamos em 2.500, hein? Era pra estar um pouquinho melhor aqui no safety, mas eu tomei um 4x por causa desse Zé Mané aí. Aí, ó, perdi agora. Filho da puta. Vamos que vamos. É isso aí, rapaziada. Mais tarde eu tô aí. Novamente. Dá uma moral pra molecadinha lá. Não é só de iRace que vive o homem, né, velho? Tem que jantar, tomar um banho, ficar com os moleques. Eu acho que eu volto aqui pra essa aqui. Se não der. Deixa eu ver que horas são agora. Brasil 7h20. 7h45. 8h45. 20h45 eu devo abrir a live de novo. Pra certeza que 20h45 eu vou estar aqui já. E aí a gente faz essa aqui. Vamos ver. Se der pra eu fazer essa agora próxima, eu volto aí. Se não, tamo junto, hein? Valeu! Um abraço, molecada. Obrigado aí por estar acompanhando a gente aí. Deixa eu ver se eu tô seguindo todo mundo que me segue. Sim, senhor. Rafa. Yes.